Ini sahabat kami itu kawan gue. Saat ini jalan sultan azmi sahabat. Jangan sekumpul, jangan sekumpul, jangan kumpul, jangan kumpul.
bantwana benkosi sekuzovela ithuba lethu thina esithe samnenhlanhla inhloko zethu zasishaya ngalo muzi noma oshembe bonke basezulwini basishaya ngalo muzi. So ngalo thuba manje kwasiphakame sisho ukuthi uNkulunkulu utheni noNkulunkulu bonke basezulwini noma abazali bethu abangasekho batheni ngalo muzi. Amen. Uzobathathu ngapha bebathathu ngapha kanti suthi bebathathu kasuthi uzo jambe nodabeko amaduku kanye nomakhosazana into abayipheza noma ithunyiwe wonke injulo phakathi mayiphathisiwa phathise khona abakubo noma amakhosi ongasezwini uzophama manje athi atheni ngalo muzi batheni abakini ngekhaya lemphefumulo hayi okunye abantwana benkosi. Amen. Umuntu uzophama azisho ukuthi umubani uvelaphi ibizwa ngaphansi kwayiphi inkosi ebese ngeni ihloko ezayiphathisiwe. Amen. Masenze njalo inkosi osibusisa. Amen. Yebo. Isibongo ngwamhlomo ezintabeni zaseshona inkosi eziphethe ushanga ngokuhlala lapha ngihlala eMeville ngokuhlala-ke lapha ngihlala eMeville ethempelini kumshumayeli umgomo bantwana basezulwini. Ngiwumuntu-ke osebenza ngabantu hhayi umuntu okhuphula abantu umuntu oshuthayo abantu namashiti lapha eThekwini umuntu osebenza ngabantu nje nezinto ey'dliwayo nabantu abashuthwayo. Futhi izolo ngithe ngihlele emsebenzini ngisabheka umsebenzi kwase qhamuka usisi ebehamba nentombazane nosisi nje ishesha ngena belithe ukuthi idlengelele belizoshutha lapha emsebenzini. Lo sisi isibongo sakhe uthe ungwakabhengu uma echaza udaba lakhe. Lo sisi umele uqamama lapha kimi ngase ngilokhunja ngiqhubeka abafana abasebenzayo benza lokho abakwenzayo besendela usisi lo bevele eshuthiwe ijombe. Uthe lo sisi mayemi lapha wakabhengu ngamona lokho esikazi ukuza kimi lokho esikazi efake iduku lo sisi odadewethu entethelele angazi noma uyintethelela ekhaya noma ebefakile nje. Uthe mayisuka lo sisi wayeseza kimi ngihlele tuzokwetafula tuzamachips lawa sengicela wathi bhuti ngicela wena ngase ngisuka ngiyakuye lo sisi wathi bhuti ngiyokungibona ngilokho ngisikaza ukuza kuwena bengithi ngizama ukuthi ngiyanqaba ngiyagoloza ngoba mhlawumbe uzongibona njengomuntu oyisigebengu noma umuntu oseThekwini ngoba uhlala la eThekwini nokusebenza eThekwini senga mhlawumbe ngizoqambela amanga
ngithunywa umkhulu wakho la inzala abantu uthi kimi uyinzala abantu yakini kwamhlongo ucela ukuthi umyele ekhaya emphefumulo uyomthethela icala wahamba emndenini enzile icala bengithunyela unkulumo kwantela basezulwini njengoba ngiphakathi kwale ndawo engcwele Nkosi ukuthi nizwe amen Amen. Ngiphumula entabeni zaseNazaretha eCophe emzimkhulu. Ngithunywe ngaphansi kwenkosi ubheka amaphatha. Amen. Ngokuhlala ngiyayindlela ngokuhlala. Uma ngithunywe le ndawo unkosikazi hayi lo nkosikazi wami uqala. Ngingumuntu owangena abantu abadala usebenza abantu. Kwathi mase usihambile nawe usebenza abantu, usihambile usiyabuya usegqoke ingubo emhlophe. Mayigqoke ingubo emhlophe uthanda umuntu omgqokele yona. Ucela usihambe umgqokele ingubo emhlophe. Ngizothi-ke namhlanje ngizosho lokho bathande inkosi. Amen. Amen. Wathi nginikelele. Ngikhethe phela inkosi, ngikhethe inkosi. Ngikhethe inkosi yasephakameni. Ngikhethe inkosi yasephakameni. Ngikhethe inkosi yasephakameni. Amen. Azochazela baba. Usuhlala phansi. Ngibelele amaNazaretha. Soneza umpompo mlonyeni ndoda, hayi kakhulu. Bazalwane ngifika la ngizodlambulula uba uShumayeli Majiya. Yazi baba, lo baba lokho ekhuluma. Uzidlula sonke thina. Uyamemeza, muthe umbhobho, khipha izwi lakho lonke ukuze beze nabantu bakini ozobahlambulukela abasesigodini sosizi. Bakude lapho bekhona. Manje udinga ukuthi nawe ukhiphe lonke iphimbo lakho, ungabi namahloni. Igama uzakhele wakaqini entabeni zasoSongathi ngaphansi kwekhansela unene ngoba amakhosi engakawazi bengisacela ukuzohlambulula uShumayeli Majiya ngisibonele sekaye ngasola kade ngitshela wasithiwa ngize la ekhaya ephefumulo mina ngingathembi ngoba umuntu besedlale nabantu abagubhulayo yabo sithi saqala 2020 bethatha imali zethu mina bangidla mhlawumbe 40 to 45,000 yabo bese sihlawule ngeinkomo inkomo i3070 yodwa mina ibongo zazu9 so ngase ngilongisibone sibonisiwa ngize la ekhaya ngiphupha le ndawo njengoba indalo lomfuno ngale ngophuphe futhi kodwa uma ngophupha lefuna uphupha ubona ungathi unelentuzana unenkungu phakathi mase ngiya ekheni mina ngibona no nalesoto ngiyibone isiphambana ngasikhanya ngoblue mase kufika izwi wena uzoqeda la ngaphandle usebenze la ngaphandle kuyi mase ngiyoxoxela ekheni ngixoxela umvangeli naye indlela uyikini ngalelo suku ngihlala isonto lokuqala kwesibili bese kufika abanye basuka la ekhaya bathi balethe imbuzi hayi ngihlale ngibukele lento besimbuzi mase ngibona lo mama lo uyela isidla imali ulethe imbuzi khona lapha mase kumina hawu bafethu ngathi sikhiwa nje imali lapho lo mama usizombona la seletha inkuzana imbuzi hayi mase ngithi mina hayi bafethu lento yena ukuthi ikhale emphefumulo mase sizomona ukuthi hayi ukukhuluma noShumayeli Majiya hayi ngeke sokubhaka ke lo usuyale sisoMozambique sizoqala ibhakeke manje yonke la yabo hayi so ngalokho ngithi amhlambule ngizohlambula kwakuShumayeli Majiya ngoba angazi lutho ngisabalekile futhi ngisabambele eqhubu lokuthi ngidlale iNazaretha egqokile ngiqala ukusona lathatha imali lisebenzisa izinto kaShembe sisebenza ngeShembe sona bezidlisa ukudla okuphedayo so ngithi angihlambuluke lapho mase ngosuku lami lokufika la lokuqala sengilalelile ngafika la ekhaya ngangena lapha ekhaya ngaphupha umfowethu ongilamayo owashona sayimalanga ngosuku olulodwa naye mina ngasinda yena washona so uyacela ngilapha ekhaya uyacela ukuthi
ucela ngizomkhipha ejele. Ngasithi mina hayi no akatshele uma wakho ukuthi azomkhipha ejele ngoba noma wakhe. Mase ngiphinde ngiphuphe nobaba futhi. Ngithi mina ngiphupha ubaba ngivuke ngicocela uJesu ngivuke ngaphupha umuntu njengobaba. Masiqhubeka futhi oswesibili mase sele angene ubaba wakho mina ngumkhulu wakho ozala ubaba wakho. Ngizocela ukuthi ngithethela amacala lapha hamba ngiwumuntu ogangile obona izinto yabo bengithatha into zabantu bengazondla ingane ngihambe ngisisa nje ngenza zonke izimali zaletha zonke lezo zinto zehlele kumina konke njengoba ngibala namina ngiyakwenza so mina ngicela ukuthi onke amacala akho uNkulunkulu ozala ubaba athethwe nami ngizokwazi ukukhululeka ngobeni enhloko nami ngikwazi ukuthi ngithethelele nabo labo abawagcina bengilimazile ukukhululeka ngoba ngigcina ngasathembile ukuthi ngingasa-understandi lutho. Ngicele nokukhulu wami uMangcobo naye layo khona uShemba ngikhumbule uma uthi uhambe namacala ngoba yiNazaretha ngicela abaxolelane ngoba babengazwani belukwane ukuthi bayathakathana omalungu kukamama. Nkosi ukuthi senizwile. Kuphaka mama bebashaba ngcwele. Amen. Siya kwa mama mayisukela. Mayisukela zokoma khuluma. Igama ngimashala kahle. Ngoba ngobe isibongo. Bengazonga ukuthi ufa kude. Mana zaletha amahla ukuthatha khale sike ngizoshange ngepeshana basibaningi. Mana zamashe ngisuka enkosini yabanyawo engwavuma. Amen. Ngithuphela mangisuka ekhaya ngovuma ngenzela wamashisiyamu ngithuphe khona. Amen. Izolo ntambama ngikhumbula ukuthi anginikelele ugogo kamama nogogo wami ozala uma wami. Mase ngele esikoleni ebusuku ngibona umfundisi umlungwana ula ekhaya lemphefumulo. Umfundisi umlungwana uphambi kwenkosi unyazi lwezulu. Uma enikela ekhuluma ubaba umlungwana angibuza ukuthi uthini. Ithi inkosi unyazi lwezulu uma unikela ekhaya lemphefumulo zonke izinto zenza la ekhaya lemphefumulo. Zonke izinto uzozenza lapha ekhaya lemphefumulo. Bese uyasuka uya ehleni sekuqedela zonke izinto khona inkosi sengizwile. Amen. Isibongo kwamakhanya ngiqhanga endaweni yaseMbumbulu. Ngiqhanga endaweni yaseMbumbulu ngaphansi kwenkosi uMakhanya. Bangcwele ngizoxolisa ubamude mhlawumbe kubaye kakhulu ngizozama ukuyikhathula inkulumo yami ngoba yona yinde. Kepha bengifisa ukuthi halamuzi emuva la ngiphuma khona ukuze ngithi mangithi uShemba ungisizile uzwakala. Bangcwele ngiphuma ekhayeni elihlwempu ekwaziyo indlela ekwaziwayo nje ukuthi hayi yabheka. Kodwa-ke uNkulunkulu emuhle angivumelanga isimo ngahlala lapho ngazama futhi ngedwa ngafumula nabanye ekhaya. Kepha-ke lokho bangcwele kwangibangela amazinyo ashelelezi ngoba ngikusho lokho ngoba zibe khona iy'nkulumo uthwebula idlozi lisebenzela yena kuphela ngingakunakile konke-ke bangcwele ngoba ngiyazazi mina. Until-ke bangcwele kufika isikhathi la ngishiselwa khona umuzi engiwakhile nawo angiwakhelanga mina sikhule singenalo ikhaya. Kodwa ngathi uma ngiwakha ngathi agcineni umuntu senekhaya ngoba kade sasihamba siqasha sirente emabhedroom abantu. Ngathi uNkulunkulu ngoba usengibusisile ngathola itoho ake ngakhe ikhaya. Lona-ke leli futhi eselishisiwe lishiswa libona basekhaya.
kulungile ke bangcwele lento yenzeke ngoFebruary this year bese ngiba nephupho ngicabanga ukuthi uMarch mangeno April umuntu owengixoxela ngekhaya emphefumulo angikhumbuli kahle inkulumo zakhe ngoba wesheshisa ekusheshisa nje ukhuluma nesizulu esiqinile kodwa engikhumbulayo ngathi weluku phansi uthi awazini ekhaya abadala hamba ekhaya abadala ikuphi ekhaya abadala asawenze ekhaya emphefumulo ngithi ngisalalele uyeka uzofika wenzeni andizwi igama lokumayo andizwi umcengezana angazi nokummisa nomuntu ukuthi ngizomisa ngithini ngifuna ukuzosizela kahle into ayikhulumayo ngize ngikhaphame bangcwele ngithi uma ngikhaphama abese ngifonela umuntu okuvele engathi uyena ephusheni hayi bangcwele vele alahleke ukuthi ngikhuluma ngani angayazi le ndawo engikhuluma ngayo kodwa-ke engqondweni yami bese bese sisazongibhekela kodwa engqondweni yami bese ngithi ngoba ephusheni bengibuza ukuthi hawuyikuphi lapho isephakameni ikashembe akangiphendula angivumeli so mase ngiphakamele bese ngibuyela-ke ukuthi hhayi ephusheni-ke ngabuza imibuze kanje shuthi lento inoshembe phakathi ngiqalele ukuyifuna bangcwele ngiyifune ko-social media ngingene page laseplay ngithi uma ngithola umuntu okhuluma ngendawo yasekhaya emphefumulo bese ngingena-ke ngifuna ukuyilandelela inkulumo ngoba ngifuna ingihambise ngifike la kuthiwa khona hhayi kusendaweni ethile ngingalitholi udaba bangcwele ngize ngelinye ilanga kufike umngani wami ezongivakashela njengoba sishelwe yindlu ngoba lento yenzeke ngisanda kushelwa yindlu mefika kube ukuthi kunendawo ngabe kade ihamba yasemgababa ngathi uyakhuphula iningi ngenhlanhlale bangcwele uNkulunkulu angiphe into angibahamba abantu nginesimo nje sokuthi uma kunento izosifikela bebophile kunjani kepha nje uNkulunkulu-ke ngimbonge ngalokho ukuthi yebo wangibusisa ngoba konke bekwenziwa even ethuleni lama angikaze ngithi umuntu akawukhipha izinto bengiyikhiphela ngiphuphe ngivuke ekuseni ngishone khona okay-ke bangcwele mangabe sengixoxeleleke sengiqeda kunendawo mina kanje kanti inkinga ngiyazi ukuthi kuphi kanti ngenhlanhla ngikhuluma komuntu oseke wafika la ekhaya uyaziyo athi hayi ngiyokuyalela nangelinye ilanga mawusufuna ukuya hayi-ke ngivume bangcwele bese thina kodwa yile kuthiwa ngiyiphathe angisayikhumbuli bekukuningi nje abesethi kodwa buya laphaya kuye kuphathwe ukudla bese ngithi na hayi kulungile ngiyokuthinta uma ngabe sekufika isikhathi njengoba ngishelwe yindlu-ke bangcwele bese umfana washisa indlu umfana kadadewethu obhilivele ukuthi-ke ngithwele ngabo izinto yilungelani ngaphela akhohlwe ukuthi inkosi yami nami angihleli bayangibona akekho engamzameli kepha ngehlisa umoya wangisendela i-VN ngosuku ashonisa ngalo wathi mamkhulu ngiyaxolisa into engiyenza ekhaya angazi nami bekwenzakalani khona into ey'khala ekhanda kunezinto ezingilawulayo ngamsendela imeseji ngathi mfana wami ngiyaxolela kepha ngicela uthole usizo ngoba kuyabonakala ukuthi unenkinga ngamshiya kanjalo okay kuthe emavikini amanye alandelayo bese ngiyazizwa iy'nkulumo la esebalekele khona ukuthi yena ubengeke la azabukela abantu ebabishi ngaye iningi uzama uyiqoqa dadewethu yebo baba okay-ke bese ngitshela umalume wakwenye imalume nginenkinga kanje sengizwa isitolo esikanje umalume-ke ukhonza ebuhleni abesethi hayi mshani ake sihambe siye kumvangeli ngoba kunenkinga vele eyokuthi ekhaya kokhokho kunomkhulu okuthiwa weney'khwama ey'bhedayo asoka nje isitolo sakhona hhayi nangempela ngihambe ngebuhleni masifike ebuhleni akhulume nomvangeli asazi umvangeli ubani ambuza amtshele ukuthi hayi kunesimo esanje umvangeli athi hayi qalani ekhaya emphefumulo nihambe nembuzi hayi bangcwele before sifike ekhaya lomphefumulo ngibe nephupho lamakhetha engasahlele etafuleni maningi mehlele etafuleni bemaningi amakhetha kube ngathole eliqhoshayo ukuthi mina ngilenzela izinto ezinhle uma liqhosha kube khona elikhalazayo ukuthi awu siyabona uvezela izinto ezinhle kodwa imali uyithatha ngathini
Hayi lufike usuku bangcwele ngingakayilesi imbuzi ngifike la ngifike nginikele qala angakawathola amandla okuthenga imbuzi ngifike nginikele ey'mbengeni ngicele ukuthi bangiphe amandla ngibagcinele izinto ngabanikelela nabantwana kuningi bangcwele yazi ngeke ngiqede konke kodwa kade nginikelile nabantwana ekhaya ngakusasa bakugcwele abantwana igceke engingabazi bapheka inhlabathi ey'tsheni zamayogathi uyabona nje ukuthi kudelile kodwa futhi ngasengithi ngoba ngangifike nanokudla okumaya ngoba ngathi uma ngichaza udaba lami kumshumayeli wathi hayi ukumaya ilanguage yala ekhaya leyo ngahamba-ke ngawuthenga ukudla bangcwele ngasishebentela ondle umndeni wami emva kwalokho iy'ngane zagcwala umuzi ngipheka inhlabathi sidlule lapho bangcwele lufike usuku silethe imbuzi nomalume masilethe imbuzi thina sithi sizogeza ikhwama likamkhulu noma sizolala athi umshumayeli naye awukwazi ukwenza lokho ngoba lezi ikhwama umazi wayey'thathephi asilandele umva hhayi-ke asenzise kumshumayeli abesekuya iphupho lami mina leli phupho ngiliphupha ngoba ngifuna ukuzolungisela leli khetha masevele isiqhopho samakhehla egcwele itafula ngathi ayasho thina ushiya ngakubo mese ngichazela umshumayeli bese no hhayi kuphenduleka leli phupho lami sangakuphela-ke lapho bangcwele sayiletha zaze zabo-5 kodwa-ke bangcwele ngoyixoxa ngenye ilanga kwaba no-2 okufanele ngu-8 nakhona engatshelwa ngomuntu kodwa nje ephusheni kwafanele ngu-8 2 zathi siqedelele lezi mbuzi kanti kuzoba nembuzi engangitsho ethi mina ekama wami akhishwe esibongweni laphaya ekade eganele kusona ngokwamakhehla yeselo ngasengibonakaliswe yiningi simfake ngapha esibongweni sakubo kanti ngizothi uma ngifika lezo mbuzi ngithi mina ngisilalele lokho athi umshumayeli okwenzeka kumawakho kwangaqali ngaye asinikelele izalukwazi ezagana angazi kwenzakalani kodwa futhi nezalukwazi ezashona zangagezwa inzima kwaba kuhle-ke bangcwele sathi masihamba ngakusasa ekuseni ngavuka-ke nephupho bangcwele ilapho engathi uma ngesona ileyona isayini leyo ukuthi bagezekile ngathi ngizokubiza ngani Inkosi ubusise le nto. yebo baba Zakumnqamulana. Okay baba Ngicela abaningi emva kwakho. hayi-ke baba ngiphuphe engathi ngiyagijima ngibona iy'ndungu ey'bovu ngithi khona engiyobakhipha lapha ngithi mina isevasini athi omunye hayi isejele ngikhamba ngigijima impela ngibona nabo ngasebephumile bagijime bangcwele ngibajaha ngibathole umgaqo ufike ujike phambili uphinde lapha futhi uma usuhamba laphezulu yababona phansi ngithi uma ngifika phansi angisababoni sekuwumfula omkhulu ngathi ulwandle bese ngithi hayi Nkosi yami bamukele lo mfula kuthe isandla liqhamuka ingane ya-anti eseyashona intombazane ivele ime phezu komfula itshikize engathi iy'nhlanzi ngenzansi ungathi iyangikhombisa ukuthi hayi asimuki ngi-right bese ngithi ngenhliziyo hhayi shuthi behlise umfula abese ngithi masengiphakamise ngithi hhayi kusho ukuthi bagezekile emva kalowo ngokukhupha amakhosi bangcwele Inkosi ubusise-ke sisi umnqamula. Baba, Inkosi ubusise. khona kokugcina baba uma-ke yebo baba uma-ke bangcwele bengingasamphuphi ngenxa yezinto ebezenzeka ethuneni lakhe kepha-ke bangcwele nento engilethe lana-ke ngimphuphe evuka ezansi lapha kunendlu ngasekayilo islab la ngazokapha khona usurumu evuka khona engathi unetendeli imhlophe elikhona mevuka phansi uvuka ufake umnazaretha nesakwazi esithile bagoqe iy'ncansi bayifake ekhwapheni bangene futhi kuleli tende limhlophe angene sekhaya kumina phezulu kodwa-ke futhi lebangcwele yenzeka ngingalele ngoba ngigcina ukuthekhe isikhathi kwaku-17 minutes past 3 kodwa ngathi uma ngikhaphama kulento ekade ngibambile ingenza u-3:44 ngathi abukho ubuthongo busengangitshontsha bese ngize ngiphuphe iphupho elide kangaka angazi-ke bangcwele kwakusho ukuthini inkosi ibusise engikuzwile Ngikhethe inkosi uMshembiyazi igama lami nguNosipho ngowakaNdlovu entabeni zaseQopho ngaphansi kwenkosi yakwaMlaba. Ngibe nesibonakaliso sengathi ngila ekhaya lemphefumulo mangena angathi sila esempeleni nomndeni wami wonke engathi kuzonikela iy'ngane la ngapha
phambili eziningi ingane nathi nogogo nomkhulu nomama bese kuqhamuke ikhetha lesalukwazi ebese ligugile lithele mntanami siyabonga ukungenisa ekhaya lemphefumulo nathi sesingenile ngicela inkosi ibusiseni kuzwini. Ngiyakhetha inkosi yokuphakama uShembunazi lezulu. Igama ugcinile ngwakashandu ey'ntabeni zaseshowe ngaphansi kwenkosi uNtuli kodwa ngihlala kwaMashadeni. Bangcwele ngizobonga kahle kahle uNkulunkulu angenzele kona noma senzele khona nje siwumndeni wakashandu. Udadewethu baze la ekhaya imphefumulo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe sekuphele 3, 4, 5 months bezoletha imbuzi kodwa ngokuhlela kwethu kwakuyimbuzi yokugeza noma yalaba ababengahlonyaniswanga nenye imbuzi-ke eyokuthi kuyagezwa abantu abangasekho. Kwashumshumayela ukuthi umshumayeli uSimamane ukuthi ngoba senayiletha imbuzi yokuqala neyesibili le kufuneka kube yabantwana ukuthi uNkulunkulu anikezele abantwana uthi uziswa mayi la ngempela-ke wamhlonipha wenza njalo. Kwasehlala isikhathi-ke lokuthi silindile-ke ngithe ngomsombuluko ngivuka kade ngiphupha engazukuthi ngila ekhaya lemphefumulo la ejwayele ukwenzela khona ama-blocks engathi sikhiwishile nje samantombazane silinde amanzi okugeza engathi sifakela amanzi okugeza ngiphambili-ke mina abanye bangilandela ngemumva kanti amanzi azovela ngishise esandleni nasenyaweni. Uma ngishisa kanjalo ngivele ngithuke ngithi hayibo mase ngishiswa amanzi shuthi ngizobe ngigezeni engathi amantombazane asemva kwami athi wona ayangihleka bonjena lokhu ehlekisa ukuthi hambogeza amanzi abandayo. Ngivele ngiwahlilele ngicikele nje ukuthi asezogeza qala kunami. Uma ngihamba-ke ngivele ngithi ngemhosheni ngifuna ukuyobandisa nokuthi ngishile hayi ngivele ngibone sengingena futhi esangweni elikhulu uzongena la ekhaya lemphefumulo. Uma ngingena amantombazane amaningi ngale ndlela yokuthi umuntu nomuntu nendishi yakhe khona nabanye abadlalayo abanye kodwa bebegeza. Engibabaza ibhadi ngithi hayibona amantombazane enza kanjani manje masegeza egcekeni kanjena abashumayeli bazothini uma bevele begeza kanjena egcekeni. Hayi ngangempela ngivele ngithi ngiyawela ngiyaphesheya ngibone unkosana leya kaNcube ejwayele ukwenza ngalapha emabhlokisini kuyona engathi iphethe umbhobho. Vele ngithi njalo ngibone umbhobho ngoba la mantombazane shuthi awangizwa fune ngiwamemezele ngoba bedlala nanomusic-ke la lowa wasesontweni. Mase ngiyawamemezela ngithi hayibo agezwa lana egcekeni nenqunu egcekeni avela ngihleka amantombazane ethi hayibo thina uNkulunkulu sesigezile engathi angihleka sho kanjalo. Ngivele ngiphaphame bangcwele ngiyabonga-ke kuNkulunkulu uNyazi lezulu ukuthi angikhumbulele wona abantwana bamantombazane. Ngicela futhi angikhumbulele nabo abafana ebageza uNkulunkulu ngoba ngiyayikhetha inkosi yasekuseni. Ngisukuma ukubonga ukuthi uShembu ungivumelile ngafika phasi kwaleli ngafika ngizokwenzela abantu abami ababelethisi ngizocela manazaretha ngabenzela abantu abami baqhamuka babonakala bebonga bethokozile. Ngiyabonga kakhulu ubaba uNyazi lwezulu kulo mfana engihamba nayo suka le phambi kwaseGonyameni oney'nkinga nkosi yami ngithi angimphelekezele ngoba akazi nendlela yazi. Ngiyacela ukuthi ungena kwakhe la kube kuhle kuShembe imithwalo yonke ebuhlungu ayithwele amethulu uShembe njengathi sonke safika kuShembe wasethula imithwalo. Ngiyabonga uShembe ngoba uvamile ikhashana ungenzela okuhle. Ngiyamcela uNkulunkulu oNyazi ukuthi angasuki kimi ngoba anginababa anginamameli ithemba lami sengahlala ngempela ngicela imzuzo apiyeke ukuphuza utshwala nkosi yami mntanami. Amen. Khetha inkosi yasePhakameni. Igama lami nguZandile Mwakuthelezi. Sengivela nginganalela ekhaya mhlawumbe kuka-4 noma ika-5. Ngiza nginikele okokuqala ngisengifike nganikela ngisafike okokuqala
ngaphupha kunomuntu oboshiwe engathi uboshwe la emongena ngasesangweni eboshelwe phezulu. Ngabuya ngakhuluma nomshumayeli ngamcela ngasho ukuthi ngilephuphe kanje wasethi angibanikelela ababoshiwe. Ngahamba ugcina kwami nje kade ngizonikelela bona ngithe mangifika endlini ngagula ngilunga nje umzimba wonke. Ngagula kakhulu ngaba ne-rash umzimba wonke ngangazi nje ngalala ngasazi ngangivuka ngakusasa segcwele umzimba wonke senginamathumba sengiyinto nje engasayazi into iyahamba emzimbeni angiyazi ukuthi yini. Ngihlale shuthi nje ngakusasa ababengibone ngayizolo bese abafowethu sebangena endlini bese bayafika kumina bengifica nje ngiyinkinga nje angisabukeki nabangena endlini base besaba ngisho ukungibuka ngendlela ebengiyona. Befike abafowethu bethi ayingeke phela shuthi sizane kuze kuse mawunje bengithathe-ke bona-ke bese bengiphuthumisa-ke umuntu kabaye bethi ngoba siyabona kusi lento ikhuphuka igijime ibe ngathi inyoka ifuna ukuyoshaya ekhanda igijima nomzimba wonke nje. Ngangithenga amafutha la ekhaya ngathola amanzi ngawadla aze aphela isitshalo esesikhulu namanzi ngigeza ngaphuza ngimemeze ukuthi shembe Nkosi yami ngisize. Kuthe ebusuku ngibuya ukuhamba nabafowethu bese ngiphupha ugogo angimazi mina ugogo ngoba angazi ogogo abadala ngoba ngiyileza lo yamanje. Ngiphuphe ngihamba nogogo kube ngathi sihambe endaweni nje enesihlabathi kodwa ethi ubuthe ngoba ngakade ngithe ngizoza la esontweni bazoba no-14 ngathi eyi ngiyafisa ukuya 14 ekhaya nomphefumulo. Wasethi hawu ubuthe uzoya 14 asihambeni siye 14 ngilandele mzukulu wami. Sihambe-ke ngathi ngiyamlandela ngihambe ngiyamlungisela udondolozela ngobhoko. Mase sifika sizongena besihamba kule ndawo engathi ihlabathi mase sizongena sengathi la ekhaya lomphefumulo. Bese sibe thina sila ubeke nje kunendlu lapha ekhonini ewu-round uthi thina-ke sila sihlele la. Asambe siyeke lapha yahamba uyodumisa ngathi mawuya ngapha ngasemathoyilethi ngathi kunendawo endle lapha bese sibe hamba-ke hambalile lapha ulindiwe lapha ya nginikezwe iculo ngathi lokhu eculiwe njalo nje lokungeni endleleni zami ngoba ngaze ngavuka ekuseni nje ngicula ngadownloada lelo culo iculo engavwa ngalicula ekuseni ngalicula ngivuke lapho-ke ngithi ngiyalala futhi ngithole isithongane ekuseni bese ngiphupha ubaba uNyazi engathi umile lapha mawungena usubhekele endlini umile nje ngapha eceleni mase ngiqhamuka bese eguqa phansi ngihambe ngathi nami ngiyasaba ngoba sengibona ubaba eguqile bese ngibuya ngithobe nami ngiguqe phambi kwakhe. Ngiyayiphetha Nkosi yakithi ebuhleni esipha ithuba lokuba siguqe sibubule sikhalela abazali bethu abahamba emhlabeni umhlaba bewonile ngey'thixo zabo. Abanye bahamba emhlabeni boniwe bona uqobo lwabo bangahamba ngendalo kaNkulunkulu abadlulanga ethuneni. Leyo mthwalo-ke manje yonke iphenduke imithwalo kithi ibe ukufa. Ngicela kumbenqawe ukunakela nami izwi libelinye kubantwana bakaNkulunkulu ade bekhuluma ngesihlabelelo sekhulu namashumi amahlanu nesithupha 156. Votelani
abaseyiswini zey'ngulube, abavuka kwabaseyiswini zey'lwane, kwavuka abaseyiswini zey'mpethu, emathunjini omhlaba, entshonalanga, empumalanga, bavukile. Uma ufuna ukwazi lokho awuphenduke useduze kumbuzi uqhamuka. Okhona nje lapha endlini, okade khona ngesonto edlule nangenyanga edlule, umbuzi ukuthi uqhamuka, kwempumalanga, entshonalanga, enyakatho, eningizimu, sithunyiwe, bamenyeziwe emathuleni. Ubavusile uSomandla Ingcwele uhavuke ukuze sabone sizwe isilo sabo sebesikhulumile nabo bakhuluma kimi nakuwe phezu kwegazi lakho phezu kobuchopho bakho phezu komkakha wamathambo akho bakhulumile bavukile bayakhuluma bavuka nangosizi bavuka nangemthwalo esindayo kodwa ushembe bantabami uzali sibamukise ngethemba mayibonge Nkosi uzali sibamukise ngethemba ushembe uyithemba lemphefumulo abazali bethu uyithemba lemphefumulo abazali bethu vele usele ngakithi bantwana beNkosi bantwana base-Afrika ukuthi sithenge isibili sibe ngamaqhawe siphe uqamu nomfezelo namabulu namabili namagqubu namazondo ey'nhliziyweni zethu ukuze umbenqanga athole indawo yokuhlala abeselula ingane yakhe enamandla abafule lapho bekhona mayibonge Nkosi ushembe usebenzisa inhliziyo yakho mntwana wase-Afrika ukhula abantu bakini ababhajiwe ehluphekeni kokufa emagumbelomane okufa ushembe usebenzisa inhliziyo yakho uma inhliziyo yakho igcwele uqamu nomfezelo namabulu namabili namagqubu namazondo namanga luqine enkohliso akakwazi ushembe uhlala kulo kudingeka wena ususe lezo zinto mnikazi womzimba abese uthatha ithi inkosi yamaNazaretha eMzumbe ithi unamadimoni abhuzayo ayandiza uthi amadimoni angena phakathi kwenu ahambe ebheka ubeka kanjena uNkulunkulu unyazo wezulu uthi ahambe ebheka inyama azongena kuyo uthi ayithole inyama yakhe ilula bese ngena kuyo ayisebenzise mayikhuluma ngonyama ukhuluma ngomzimba wami nowami uthi amadimoni angena kuwo lo mzimba oyinyama yakho abese usebenzisa bese wenza izinto zasesihogweni wenza izinto zomubi uthi umzimba wakho wena mnikazi womzimba itsho nalo inkosi uthiwo lenkosikazi ithi wena mnikazi womzimba nqaba yini uvume ukhokho wakho mayeke hamba umyele kumajiya lapha emahlangeni noma lapha ey'khondweni zakho uvume uzudithunywa abantu abadala uyavuma uma bekuthuma poma bekuthuma emzimeni ngcwele ehleli bophama uvume ngaphi awuvumelani njengoba sebelethe ekhala emphefumulo uthi ngiyavuma nginaba sekuthini asandelizwa libeke ekhala emphefumulo ushembe izwi ushembe alibeke ekhala emphefumulo uthi vumani ukuthi uNkulunkulu anilahlise ithixha lethule mayibonge Nkosi yini uvume uma kuthiwa mayethi ukhokho wakho hamba mntanami uyongisenzela umsebenzi wakho ubese uhamba uqosha
utshela abantu kushintshe izandla ukuthi ngenza umsebenzi ngezintando yabo ngezintando yawo okhokho babo namanje wena mnikazi womzimba vuma phela sebekuthumile ekhaya lemphefumulo vuma ukulahlithika bona ngenze ekhaya lemphefumulo bayazi lokhu ukuthole ukuqondiswa ukuthi lezi ithixo zibavimbile badlule ethuneni abakwazi ukudlula ethuneni umthwalo abawuthwele udala ukuthi ithuna libabambe ngqi bangadluli kezi sintshela sithi uhamba kulo muzi wekhaya lemphefumulo uhamba uthobala uye ufika khulunywa lenkulumo ekhulunywa akukho kunokhulunywa akukho okunye asinakho okunye ngoba lo muzi uNkulunkulu udizayine uwakhele noma ubekele ukuthi lokhulunywa le ndaba ngoba umpula wakhe mayibonke emhlabeni kuneyikhungo khona iyikhungo zokulungisa into ethize iyikhungo zomculo iyikhungo zemidlalo iyikhungo zimisiwe zinomsebenzi wazo wenziwa lo msebenzi zonke iy'nsuku uma uwe-groundini ufika kudlala ibhola nakulo muzi ufika kukhulunywa indaba yenhlabathi ufika kukhulunywa indaba yethongo lapho nedlozi lapho iy'nyanya zakini ufika kukhulunywa abantu abafile ukuthi ushenga ukhona akwazi ukuvusa abantu abafile ngakho uma ukhumbula-ke unomunye okhumbula abantu abalelo thina nomhlaba boze ekhaya lemphefumulo uma uze ukuthi hhayi sekuphelele uthando lakhe ungadlula udlulele phambili phela awuvinjile uye lapho khona uzofike ukikazi khona kukhulunywa ngendaba ezimnandi la alukho ayikho indaba emnandi la usize kukhulunywa ngalo abantu basosizini ushembe ubakhele lo muzi ukuthi abantu abamuzali sizoqeda usize mayibonkosi mususolalo majini uthi njalo uma ngifika lo muzi kukhulunywa ngendaba kabale akazi lekhulunywe ngendaba ekitazanayo cha lo muzi udizayinelwe lowo wakhelwe lowo mayibonkosi yosisongena ehlabathini sikhuluma ngale ndaba akukho kuthi kuphela nje indaba ebuhlungu engiyitholayo kunabantwana babantu abasukumile nalabo abade eguqile la ngicela labo ubaba lo kade eguqile nalabo mama kade beguqile abangayimbathile ngomhlophe kebeguqe bekanye ngenkulu intobelo ngiyabacela nobaba umdala ngiyambona ngangubaba wakho kodwa ngicela aguqe ngalo mzuzu lo kade ekhuluma la angayimbathile ngomhlophe lo mama kade ekhuluma baguqe lapho bekhona sebeguqile abantwana baNkulunkulu sebeguqile alenetshise nawo umthandazo niguqile nje nulalele ningahlabeleli nalalele iy'hlamvu zawo ihlamvu ya uyingcwele lemphefumulo yakini wena njengoba uthunyiwe namhlanje ekhaya lemphefumulo ucela uNkulunkulu ukuthi angene kuwo yonke lemphefumulo enze lokuthandwa kuye yikho ukuthandwa uNkulunkulu ukuthi adilize owahamba ephethe iy'khwama zokubulala amdilize ushembe lezi y'khwama abese yilahla ushembe abese geza yena hhayi iy'khwama iy'khwama ayifunakali ayifunakali iy'khwama ikhwama ngalisuswe kuya idinga asalwanga lekhwama walifihlo lelenzikayisi ikhwama walifihlo okhalinganina nabo mabethulwa lezi khwama bayosiza izukulwane ney'zukulwane ezaziloko zibeka phezu kwakhe afe lokuthiwa nawe uhamba ubeka emhlabeni le liyazivimba nawe uhamba ubeka emhlabeni le liyazivimba
lento iyasiza iyavimba asakwazi ukudlula uyabona abantu bakini uma basibenza isikhwama kuwo wasivuma bathatha uyaqala aphumule athi nawe usuyobona yoba umthwalo-ke angeke usasibuyisela kuye ngeke thatha ungathanda uzongena egodini nawe sikusinde sesiqhobozele ufe uthi wafika ngaleyo thuthi wasusa lento wena ifunakani nalento idlulisele kwaba semhlabeni uhambe na uthi ungathi ngani uyifake wena bese kuba wuchungechunge lelolimo ley'thixo zasemhlabeni ngoba akuyona into yangaphesheya kwethu ayikho ngaphesheya kwethu ngoba ngale kwethu nakhona umvenqange nezulu lomndeni azikho ithixo yingakho ulethu unyazi wezulu emandulo okhokho bethu babenabo ubuchule bokufunda izinto babenabo ubuchule bokufunda izinto babazi ukuthi umuntu uma eney'thixo zakhe emhlabeni ufanele uma esethe wafa bese bemethula ngoba ngeke adlulayo kwelamathongo ngoba ngale kwelamathongo ayikho yonke lento bese bethi nosibani noma sibani siyakudiliza le mthwalo yakho le mthwalo yakho wawuthe izonika usibani sesiyinika yena nangu wayemukela wena dlula kwelamathongo bethathi impahla bamdilize ngayo mayengazange abalule muntu kuthiwa akekho umuntu oyifunayo le siyakudiliza le mthwalo sesiyawugqiba awusawuphinde usebenze lapha ekhaya wena dlule kwelamathongo ngoba babazi ukuthi akadlule nalo mthwalo ngoba lo mthwalo udlule ethuneni lezi zono namacala nawo adlule ethuneni manje-ke bantwana engicela ukuthi niguqe ngomusa njengoba nina niyibona ninenhlanhla nidlula imindeni yenu kufika imindeni ikhulumekile niyibona ukuthi nina niyinto enjani niyibona ukuthi nile njani yini ngayiwanga kudadweni baba yini ngayiwanga kumfowenu yini ngayiwanga baba umdala baba kwakhethwa wena kungani ukhethwa wena dadewethu kade ukhuluma lamanje uthi uyambonga ushema uyababonga uthi unenya usunamasonto awu-4 uloku ufika ekhaya emphefumulo uthi uyambonga yini ikhethwe wena awuyibuzi funeleni abathunyiweyo Nkosi sifunela umntwana esimthungile emhlabeni wasekhethwa wena dadewethu okade ukhuluma manje kwakhethwa wena uthunyiwe emhlabeni awuzelanga uzokhonza umuntu noma uzohlala nomuntu noma uzohlala ebandleni lakho nasesontweni lakho abanye abantu bayabathi kumnandi kaThembe kodwa mina nginenkonzo yami ubazophe bangayicileki bese bethi hawu nengane sasiyithumela ukho umsebenzi wayo ake nibusele eceleni sobheka leya ngane esancele yona esothumayo lona ake nimqoqeni lo ngoba kezwe uthunyiwe lo uthunyiwe emzimeni wena musu ukulibala futhi musu usuku uthi uyayikhetha inkosi ngoba nje uzwa kumnandi kuthiwa ukhetha inkosi ngoba uzwa unomdludlu ukhetha inkosi usuke usuze endlala usuyinikela kumvenqange uthi inkosi ngiyakhetha yeka zonke iy'thixo ekade ngiyikhonza semfuna wena ngoba bangithumile abakithi mayibonga Nkosi uthi ubaba umkakhe uthe akamgqokele ingubo emhlophe ingubo emhlophe omani uyigqoke ngoba nakukhuluma umuntu olele uthi umhlaba bese uyayithenga ukona ubaba lapha ngaphandle othi ubaba lapha ngaphandle ngimbona ugqoke umNazaretha ngithi baba wagqoka umNazaretha ihembe limhlophe liphi nakuphi nakuphi wathi hayi cha ngigqokela abantu abadala bathe angibagqokeli ingubo emhlophe hayi baba bebengathi ngihambe uthenga ingubo uyigqoke bebesho ukuthi sukuma bakhethela inkosi
bese uthenga ingubo emhlophe bese uyobhabhadisa bagqoke ingubo emhlophe ngoba ingubo yomqobela bona ithuna abantu ngeza ithuna mayibonge Nkosi uthi hayi lapha esangweni bangitshelele ukuthi angingene ngoba ngithe abantu abadala cha ayikho into enjalo ungabatsheli abantu lo ayikho ingubo yabantu abadala ingubo yasezulwini leyo yomnqoba ithuna yafika noshembe evela ezulwini imbathwa umuntu othenga ikhethi Inkosi yasebuhleni abesebuza ukuthi ibhabhadiswa kanjani abesetshela ukuthi la kukhona khona Inkosi seJudiya njengamanje mawuba namandla nje ungena emotweni isasa uzobe ubhabhadiswa eJudiya uzoyiqonga ngalolu suku ubhabhadiswa ngayo mayibonge Nkosi bese bethokoza abantu bakini ngale kwethuna bethi sizeni indodana sizeni indodakazi abesethokoza unkosikazi wakho baba ethi namhlanje ngithola umkhwenyana wami isibili hayi ukuthi umthelele ingubo uyilengise lapha ngekothenge uthi nathi ingubo yakho cha leyo ngubo lengisishide emhlophe noma isigwede simhlophe ingubo imbathwa ophilayo khona kuzombathwa ngaphesheya kwethuna kodwa lo ophilayo imbathi engazange akhethe Inkosi abhabhadiswe ngoba ngesikhathi ukhethe Inkosi ubhabhadisa nabakini bayasondela bangena emanzini bageze kanye nawo mayibonge Nkosi manje ledadewethu angiboni ukuthi kufanele ujabulele ukuthi usunesikhathi esinganani uza la kodwa usagqoke lezi ngubo oyigqokile sukuma ntombi wangaze bakudube ugogo wakho uthi uzuyakutshela ukuthi mntanami hamba mntanami uye lapha bakulindile bengakhombi kweyindawo bekhomba ukuthi woza uyobhabhadiswa mntanami ugqoke ingubo emhlophe ufane nomakoti bonke mongabe uganile mongabe awugani ufane nodadewethu iy'ntombi zethethelele ukuze badolozele ngawe bathi nangu umntwana osibambele ukukholwa nangu umntwana osibambele uNkulunkulu sonke thina esimbathe ingubo emhlophe siyigugu kubo mayibonge Nkosi Mwasonayo uNazaretha oyingcwele musabili ukulibala uthi usafunda ukhethe Inkosi ngoba uzwa mina ngisuma njengoba yabona uma ngiguqa nje noma umuphi umuntu oguqayo bathi bayithatha umbhobho noma bathi ngekhethe Inkosi yasebuhleni usuke ekhethe Inkosi ngoba efuna ukukhuluma musu uthatha Inkosi ukukhuluma khethe Inkosi ngoba uthi uyazibophezela manje usulandela uNkulunkulu wangempela mayibonge Nkosi nawe-ke baba kukuwe uzokusiza umakoti ngoba nithi nganisiza abantu nje uboshiwe ngale kwethuna ngoba leyo mthwalo enanithi nayenza emhlabeni ayidlule ethuneni kwakuyizithixo nje zasemhlabeni akekho umuntu osiza umuntu la emhlabeni munye kuphela umuntu odala abantu ushembe unyazi lwezulu uyena umdali wabantu awulalele nokumthandaza uthini ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho usumqedile lapha yena hlabankulu usumqedile sesihlole mandini manje kanti ushembe asazi imvelo yomuntu sikhuluma ngemvelo mayibonge Nkosi imvelo le sikhuluma ngayo eyaphunyuka emandulo okhokho bethu bephambuka endleleni bengena ehlazweni ngaphambuka endleleni ngangena zangiphuma izintezane ngisabele njani komunye mhlawumbe sesiyisilengiso kodwa leso ukuthi indaba yonakala kanjani thina nje kwishona baphambuka abazali bethu endleleni ngoba bakhonza inkolelo yabafana abathumbayo njengoba namhlanje besasithumbile sithundwa sihlakaniphile sama-intelligent siyathundwa sihlakaniphile sizifundiswa kodwa siyathundwa sesishawa kahle-ke manje sesishawa yabona ingane ayizwa kahle uma ungazange ufake igama lesingisi umuthandaza uzakhayiza omama nokubangeza ukuthi ingane ithini athola Lord Jesus son of David uzomama bekhayiza bethe ingane nomoya omkhulu ngoba ikhuluma into abangayizwa nalapha emngcwabeni iy'ngane sezihamba iy'ntaza nje iy'ngane ey'ncane ikhayiza ingane uzomama bebenqobe bethe womubi umngcwabo wasibantwana bengekho
udumazile ingane yasona le yini ile talente yangani manje ihlabelela kanti idewele utshwala ingane emngcwabeni ifihayze kakhulu ukuthi ine talente wakwayizwaphi lelizwe kaMthani ukuthi ingane zayo emlindeleni wakwayizwaphi lelizwe ngoba ingane lelizwe uthi uNkulunkulu asebuhleni ingane fanele yazidayisa into ethukufa amen ayaphilisa abantwana bethu le ingane akufanele yazi khona ethukufa ngokwenkolo yalelizwe ingane zayifikele khona ethukufa Ingakula nje ngokukhula nje manje iqhele kuyisalwazi iyoyindoda ngane ingakwazi ukufika kodwa sinayo emlindeleni nasemangcwabeni nakuphi ingane zakulezi inkolo yakulelizwe amen namhlanje igqokisa ingubo ubona ingane ifana nehezi ifana nebhokisi ifana nobakwakhe konke nje kumnyama kuze kuthiwa ngathi amawele lengane zakhona kuthiwa yini lesingane lesi ama-project noma yonke into kuyangcwabeni ingane encane ingane lelizwe inkolo lelizwe ethi ayiyingane nje emlindelweni amakhosazana bethi ayobona umkhokheli wakithi uhanjelwe indodana ngomusa-ke abantwana bekubambisa umthandazo abaqondisa hayi amakhosazana akwazi aye la kushone khona niyokwenzani afanele nazo noma imizwa ngendlela ngoba sezezingane kodwa ayikho into enjalo ngoba kwakuyiqhili ukuhamba umuntu omncane kulelizwe into engamukeleki manje masizoyipromotha manje kuzingane engcwabeni niyazi noma ningafihli niyazi ukuthi engcwabeni kuphuthwa yingane ma uthi akhuluma ithethe edala umisakwazi zaphongo zingane ngaphandle idakoko lokho bavume eshaya izandla bonke bese ishonele ngezansi izingane silokuthi ngiyamazi logogo nkosiyami imazi mayisepatalala mayihamba amahlazi enziwa ezweni lakithi babezomama lapho bagquma yakhuluma lengane hawu ingane iphuqa ikhulumani ingane iphuqa amahlazi omani yawo ushembe uzobuyisa inhlanzeko lo esakhela ikhaya emphefumulweni usakhela ukuthi akuzogezwa nalaba bantu abavuke emagazini ey'ngane bafa ngendlela engafanele bavuke emagazini ey'ngane bayithatha ingane bayifake endaweni engafanele mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi nalezi ingane kushemba khuluma ngazo ngihleli zona ngoba ngifuna ukuphetha ngazo ukuthi labantwana esibathukayo sithi nami uqobo ngiyakusho lokho mangizobalelwa nje ukukhathala kwengqondo ukuthi isitabane ungcengile kodwa kufanele ngabe siyabathuka ngoba bathwele kanzima labantwana noma nabo-ke sebeqhosha ngale bezwa uhulumeni bakuthatha lokhu bakwenze kube isitayela kube yinto engazuthi isemthethweni kanti ayikho emthethweni kwaphanjuka kwaphambi kwendleleni kwangena ehlazeni abantu kwasekumile izinto ezingafanele ingane njalo uNkulunkulu akayidali into ekhalisa abantu usheba akayidala umdala umuntu ongaphelele kodwa izinto engaphelele zitholakala kuphi kubazali bethu siyifike ey'nweleni zobaba bethu nasey'nkaleni zobaba bethu amakala ney'qalekiso bese kuphuma umntwana ongaphelele angeke umntwana adala kuwumntwana abe nayo yonke isimbolo ukuba umntwana egcineni bese bayintombazane athi ufuna intombazane athi afune enye indoda ukuthi kube indoda yakhe aphelele lokho ikala lelo kodwa nawo amakala efanele alungiswe abantu ngabamuso ngoba uNkulunkulu ohamba saza sisho uTova le kodwa simazi uNkulunkulu hamba gciniphi abaphuthuma abantu beze bazogeza lezo y'ngane nawe uzazi into ekhawu nengane ewungqingile musukuze ngaduze enyangeni themba woze uzoyinikela ukuze uNkulunkulu wasebuhleni wamaNazaretha ayokufunela emandulo ukuthi yaqala kuphi le ndaba ukuthi qhamuka ungqingile ekhaya abantu kushembe bakuthola bekoshiwe emadlela ngisho onkosi sabuthwa amabutho ebuthwana ewodwa ukushemba amabutho ebuthwa onkosi ejika yenzeke lo mkhuba amabutho athi mayisekhumbula abantu besifazane abasenabambela okwamavakana omavakana ithatha lokuthiwa wapheke labo nkosi enziwe yonkini agcine enziwe abafazi afe umuntu enziwe unkosikazi enziwe umuntu wesimame mayevuka uzoba idlozi enjani enganeni ejele umuntu afike ejele aboshwe ngokuthanda ukudla kakhulu uhlula ubamba uba ufasa ukhala afike ejele athande zonke izinto waphendula wamenza unkosikazi mayefa lowo muntu efele ejele enjani uzovuka beyidlozi enjani kumntwana thanda ungathandi ngone insizwa yaye kakhuluma simamane
ngiyazi mhlawumbe sebelibele abantu kodwa bazokhumbula ithi insizwa ithwala ukuza la ekhaya ithi insizwa yathi mayingene esangweni la yangena mayifika la yafika iphethe oyithe mayingena ingena la yafika yabona ikhehla iphethe isipephu kanje yaxolisa ngoba le sidwa le isiphethe kanje isipephu uthi bangena likhehla lathi mangena likhehla lafika hlala phansi uthi yalenza ubunuku laqala ngala mbamba lambhudweza lifuna ukumenza unkosikazi la eThekwini ukhona lo baba uphinde ikhulume baba usekhona lo baba impunga ukhona babuculo impunga usekhona uculo impunga akekho namhlanje usemthethweni wakhuluma isimanga la baba uthi likhehla bambamba bonke abantu benza amakhosikazi uthi baze wasungule likhehla lajafa laliswela uthatha isitepu salo ngaphandle esihle esibhonge kahle lasirola lasihamba kanje lawuphuma ngesango uthi afuyela amesangweni lapha uthi wasekhulumisa uthi hayi mntanami abantu bakini laba babehamba benza imikhuba phezu kwamanye amadoda uwabona nje ubabhekile ebambe isephu kanje ukungibona esibhonge esihle umuntu asimanga lo baba uzothumela yanculo uthi ngaba namashona njalo lo baba ephuma umbhudumeza la eThekwini ephuma ngaphandle wangena la wakhuluma umbhudumeza nezindoda emeze nkosikazi abakithi nabakini bona banjani bona ungaveli mhlawumbe ovele ingane zakho asukumele sikhuthane ngomthetho uma sinazi isibindi vale sikhuleke uNkulunkulu inkosi sesiyayicela manje inkomo lokuthi inkosi siqhube sithi inkosi sicela usukele emandulo ongqingini abaqala ukwenziwa abanye babenza ejele phela enziwa ngenkani uma uyisidakudla noma uyigwala kwenziwa ngenkani siyakwazi lokho sikubonile abantu benziwa izinto ey'ndala ube nesibindi ube yiqhawe ungathandi ukudla kakhulu uma udla kakhulu ejele ufike wenziwa inkosikazi bakhona abafike benziwe leyona mhlawumbe bangafeli ejele ahamba khula zabe nesibindi naye abese khona nje ukuphakama ejele bese yaphakama naye akwazi abantu bese bemnyeka lelo bese abesenza yena ngendluzu lakhe ethupheke revenge enza abafana ukonakala mayefa lowo muntu uyoba idlozi endala noma ngaphuma ejele ezikhaya afike ekhaya angagezi leyo nsila mayefa ofana leyo nsila endala yovuka yenza abe idlozi endala ushambe wabageza la ekhaya imphefumulo maye konkosi ukuze phele ukufa lo wona uhulumeni wethu uyivika yena uzosana wapromote wathi hhayi amalungelo abo banike bayangobuza uNkulunkulu kodwa bafika njalo uNkulunkulu ekhaya emzini ongcwele ebuhleni bophanga abayi ngobuza ukuthi inkosi yokufa kuvelaphi abesabatshela uNkulunkulu liphi ikhambi inkosi abesabatshela inkosi ukuthi kunyangwa kanjani siyakhuluma la ekhaya imphefumulo uthi thina esesizwile sakhula asiqaphele phela lezi ngane zaphuma ziyingozi nazo ziyawenza lowo mkhubo njalo aphambanisa ingane bese sinikelela nawo makhehla enze leyo muntu enjalo nalezo zalwazi zezinto enjalo ngoba nabesifazane banjalo benza lowo mkhuba bagcina manje bafuna uzokwenza emzini oyingcwele kanti inkunkuma lokhula usuke emandulo asuke nini asuke ngaze kuthwele uNkosi basezulwini uthi hawu ungajiyi umuntu omkhulu kangaka ubanjwa nombana kanti ungajiyi ubhizi unokodwa yidlozi lakubo ithi umthwala akazethuli ngisize wemsizi wami angelashwayo imemezelo iyimiso ney'nkambiso nemiyalo nendlela uShembe athi singayilekelela ngazo ukukhulula abazali bethu sizoyidlulisa emini ukuthi uNkulunkulu okokuqala efisa ukuthi abantu bakwazi labo baqala ukufika lapha ekhaya emphefumulo uShembe akafuna inkomo
akafuna imbuzi akafuna imali uma ufuna uzogeza umndeni wakini ushembe into ayifunayo kuwena ufuna inhliziyo yakho ephelele mayibonga Nkosi njengoba nemndeni yakho ifuna inhliziyo yakho ibona inhliziyo yakho ilungile angikubona kusho wena ukuthi wena bangahlupha Nkosi yami benza kuthina nje Nkosi yami sihluphekile singenalutho bafuna leyo inhliziyo ehluphekile noNkulunkulu mayibonga Nkosi inhliziyo nakho konke iyaqosha iyashesha nokudikwana inhliziyo yana akumele inhliziyo yana hamba ke mina manje inakho konke kanti le ehlupheleyo iyaqondozela ngokuhlezeni ngeke bafuna leyo inhliziyo yakho ngakho benza nomthwalo kuwe uma nesibindi walwela lizibuko yongene ePhakameni ephengwa ezenhlungu yongene ePhakameni yongene emzini engcwele ephengwa uPhakama phela wena landela mumva indlela inde kangaka landela unyazi wezulu landela imiso ney'nkambiso nemiyalo yakho yeso lendlule ekhulunyiwe yakho uthi ubangimise ubone uNkulunkulu eqhanga phezulu ngesimele esindizayo uthi solela lesasole besiqababala uthi drike kwihlobo iy'nkumbi zabantu igidi zabantu phinde futhi ikhuphuke ihambe uthi umshayeli waso unyazi wezulu mayibonga Nkosi sathi uNkulunkulu uyadlala mayethi ngene esitimeleni umshayeli munye mina ubonakalile esishayela ushembe la wadiliza inkumbi uthi lakizwi uhamba umhlaba wonke uhambe buta imphefumulo ey'ngane wena ungene namhlanje lapha ekhaya emphefumulo ushembe uyaphuma uyobutha abantu bakini mayibonga Nkosi buya-ke wena nozalo lapho uyotshela umndeni ngaphesheya umndeni wakini uthi cha sengizwile ukuthi ngapha ezweni lasemaqadini eThekwini kwamasha ezweni lasemaqadini kunomayime lapha ombi wakhona uNkulunkulu sakhela ikhala emphefumulo ekuwumkula ogeza imphefumulo abazali bethu lapha ekhaya emphefumulo abethulwa abantu lapha ekhaya emphefumulo ayigeze ikhwama uma ithongo lakho lisakutshela ukuthi hamba usigezele ikhwama ekhaya emphefumulo hayi qamba amanga lakakuthumi akakhuluma iqiniso sakhuluma uqile la ekhaya emphefumulo ushemba akagezi ikhwama ushembe uyabethula uma bevuma bethula yakwazi ukubethula ushembe ikhwama ey'qhakele emthandeni iy'nhliziyo zabo ushembe yakwazi ukubethula abesegeza bona bengabe besaphatha ikhwama uyabethula ikhwama ushembe ayolifaka emajukujukwini lakulahlakona ikhwama besegeza bona bese bebuyela ebuhleni uma beyibona angithola sithini Pangitala Nkulunkulu Nkulunkulu ngabuyisela ngani naye ehleni nganginawo ngayiphula imithetho ngokuthanda ungaka ngiyadinga Nkosi isipho ongigeza ngiwele ngokushesha ehleni nganginawo ushembe ubabuyisela ehleni ayebadalelwe nabo sathi bezalwa beba izinsana befika emhlabeni wathi hawu umfo wasibanibani nentombi yasekuthini abazalanga umuntu bazala ingilosi awuzange ubizwa ingilosi wena ushuthi wabezalwa bayisihoma nje ufika nje ufike uthale nama wakho hayi akekho umuntu onjalo wonke umuntu nonekhanda netenele ngamajiya ngokufana nengilosi bayisengusana ngoba namehlaba atshengisa ubumsulwa mayibonga Nkosi ushebe kuwadala babenjalo mayibonga Nkosi umshumayeli usimamane masesiphethe uzihlabelele zona lesihlabelele
Usalethise kanti usetshise. Njengokhuluma ngalo muzi oyikhala emphefumulo mayibongosi. Usetshise abantu abezwa ukuthi ingane zamanje zola phakethe. Usigayitese. Usetshise. Usalele ungawumi sona ihlabele umthandazo. Ushemba ulobe emandulo ngoba wayazi ukuthi ufika isikhathi esithi sikhona namuhla. Ushembele bakhoza bakhe basezulwini akafuna inkomo akafuna imbuzi akafuna imali akafuna ilutho ufuna inhliziyo yakhe ephelele. Leyo inhliziyo yakhe ephelele iyona ezoqhamisela insipho. Ushemba lithatha insipho ihisopha ugeza abantu bakini athatha umlotha ngenhliziyo yakhe awulambula abantu bakini. Inkomo nembuzi isiko lasezulwini ukuthi uma kuyiwa phambi kwaNkulunkulu uveza zona kodwa zona ayiphelezela inhliziyo yakhe. Inhliziyo efunakalayo ngaphambili mayibongosi. Siyacela umveli nangu uma la socela ukubusela umsebenzi kaNkulunkulu ngehlabelelo sekhulu neshumi nane 114. Emva kwaso socela ubaba uMshumayeli Madonsela asicela isibusiso uNkulunkulu inkosi ubusuku abangcwele. Ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho. Ushembo wadala abantu. Umsebenzi wezandla zakho. Uyena futhi onyanga abantu masebegula hayi umuntu. Kodwa mawushela umuntu owethu lapha abantu ugcina efihla lokho ethi mntwana wena ngikuphi isipho sokulapha abantu. Cha uyakhohlisa ufuna ukuthi mase uvuthiwe usimnandi lento akunika yona bese eshushumbisa imithwalo yakadance emini umntwana mntanami. Lo halapheki zama ukuthatha impande zama ukuthatha amafutha eselesele zama ukuhlanganisa namafutha ekhaya usebuyisa imkhuba yakhe yambophayo uqala uveza izinto ezinhle. Akekho umuntu ongavuka ethuneni athi wemntanami nazi ikhwama zokulala mi thatha nazi ikhwama ngayithatha nina. Fanele athi ikhwama zokwenzani zokulala ezokuphilisa abantu khona uzoyithatha zize igaxele enhliziyweni yakho uyithande mase uyithandile bese eshushumbisa-ke imikhuba yakhe yambopha ethuneni. Uma kuyezo ezokulapha uyikhwama phela ezinto ezokulapha usho ukuthi wayini komveli nqama akahlule nazo phela ethuneni ayizulwini athi inkosi sengiqedile umsebenzi sengibuyisa ikhwama uNkulunkulu ayokhetha. Yini lezi ikhwama ngoba sisuke umdadewethu osezala iy'ngane inqaba iy'ngane lezo gcine sekuthuse izangoma. Awuyibuze wena umuntu kade ebulala abantu kade kuyaziwa ngasekhaya ubekotha abantu kodwa namhlanje uthuse inyanga useyizangoma. Yini
ihlambulukile leyo nto khona ngafuna abantu begcina sifunda lapha abantu uma kuyinto esezulwini ayithathanga ngani obewe emndenini bese kuyabiwa phela emndenini izinto ziyabiwa mayibonkosi abanomzane ithobo liyabi izinto kahle yini abantwana ngokungoloni ngomthanda oswele isigebengu nje esambe sibhuqa abantu sambe sibonisa imizi amadoda simithiza egcineni wambona umuntu usefaka ibhayi indoda uselokuhambe ekhohlela ubala uthi ungena abantu abadala hayi ungene igebengu yilo lelidlozela lisigebengu mhlawumbe ungenwe yikhehle lapho elekweni ekade lihambe licekela phansi ingane zabantu uyambona umuntu usefaka ibhayi uthi lapha usindisa abantu imkhuba leyithiko zani kuzothula lapho bantu uNkulunkulu uvulile umkhulu ekhaya emphefumulo ezweni lasemaqadini mayibonkosi uzani sizobathula leyo mthwalo kunabantwana abantu abahlala bazakhe babe ugodo lokuthiwayo ungena abantu abadala abantu abadala bathi zakhe ugodo nga ukufa lokho bayagula abantu ethuneni badinga ukuthi bazokezwa umdali wabo abeza abantu bazogeza imindeni yabo ukuze abantu yazukuyekisa ingane yomuntu mhlawumbe ingane yomuntu inama-honors inama-degree uyezokuthi useyibeke phansi uselungisa into yedlozi seyizodlala ngayo ngane abantu yoshaya ama-bombastic words ake ngibuze kathi esokayo njengoba namhlanje sekwasuka lezi ngane ey'gqilazekile ezingongqingili njengoba sekusuke lezi ngane ey'gqilazekile lezi ngane ngoba kwenziwanga amazibuko azange kuthethwa amacala phezu kwabo bese igcine ziba ongqingili ekuthokosa yitabane njengoba namhlanje sekuthiwa khona ongqingili abahlobela abantu uma uthatha ukubheka wona ikhonto enjalo azasho wakathi imakhosi ngiyacela uNkulunkulu ababusise abantu beliguqile bacabangisise kahle bangalindi uNkulunkulu bangathi basamfunda uNkulunkulu akafunda ngoba abantu bakini yokhetha inkosi emva kwesikhathi eside lokuthi amfunda bese bethi usizi nathi sisazobe silikhiphe emva kwesikhathi eside kade wasigqilaza siphambi kwaNkulunkulu musukulibala abanye bathi ngokholwa semdala bese bethi okhokho nathi usizi sosusa amasomdala njengoba kunabantwana babantu abagqilazekile namhlanje angibonile ngokubukisa ngabona ngikhuluma usizi bagqilazekile phela abantwana alona indalo kaNkulunkulu uthi umuntu abongqingile cha amasiko alahla belizwe ake ngidwaphulele bafishane ushembe itayishona kulelizwe inkolo yayithi umuntu wesimame umlobokazi mayephuphumele umntwana izalukwazi umsebenzi wazo wawukuthi izigade umakoti ukuthi umntwana uphunyuke enenyanga engaka akeke ukuthi umzekeliso uma umakoti ephuphumele umntwana ena 6 months usenenyanga engaka ukuthi umntwana ngabe uyabelethwa boma abakhokheli senenyanga engaka abakhokheli abazi sebeyazi senenyanga ey'ntathu ukuthi abelethwe izalukwazi umsebenzi wayo zayigqoka iy'buko kwakungezona umhlala ngaphansi kwey'hlahla leyo y'popoleni nazamakhaya ekulondilwanyana lokhu bengobona isigebengu ahlala uzothola ilanga umuntu elokehleli iy'ngane zabantu umsebenzi wakuthi akade igceke ugogo ngoba useqedile umsebenzi wakhe wandisa la egcekeni obamuhle wazala amadodana aseganile amadodana wafundisa umuntu okazana la ekhaya ukuthi kanjalo kanjani umsebenzi wakhe ukugada ukuthi omuntu okazana babe kahle bahamba kahle yini abafunele iy'hlambezo wona umsebenzi wakhe abesefundisa amakhosikazi ukuthi kanjalo kanjani lapha egcekeni mayibonkosi hayi ukuhlala besabona kondaba izalukwazi umsebenzi wakhe izona ezayiqaphela ukuthi umlobokazi uhanjelwe ingane ena 6 months bese kuyotshela usokhaya ukuthi baba umakoti wayekhaya ulahlekelwe umntwana enenyanga eziyisithupha sizokutshela uma waphela lenyanga ey'ntathu bese bebala ngamanje inyanga yesikhombisa ubeke utshelapha inyanga yesishiyagalombili ubeke utshelapha inyanga yesishiyagalolunye bese betshela ubaba usokhaya bese kuphela ngenhla athathe impahla esifayeni nina basekuthini
bebuzile ngesikhathi ngiyaxolisa ngesikhathi bebika izalukazi zithi baba sokhaya umlobo umakoti lapha ekhaya usephunyuke lo mntwana sicela usibuzele ukuthi elabani leli cala kungani umntwana ahambe semncane uNkulunkulu akadalanga ukuthi ingane ayiphuphume akadalanga ukuthi ingane ayichitheke ngoba akwaziwe ezulwini ukuthi ingane ihambe isencane ingakho singeke ihlabele sithi idwala ley'ngane kodwa ihlabele sithi idwala labadala tuzophephela hayi sey'ngane ingane kwazi ukuthi iyakhula manje uNkulunkulu wasehleni unyazi lwezulu lithi labantwana lo mntwana ophunyuke eseno-3 months fanele kubuzwe eno-6 months fanele kubuzwe ukuthi ulandwe yini ushawe yini umntwana ungani labani licala ekabani lempi elele phezu komntwana waze waphuphuma abantu babekhuluma emandulo kubuzwe uzokhaya akhubele ngayinto afika abuza alibo umoya wazana lapha ekhaya kade muhle uhamba uphazamisa ubuhle bakhe ufunwe ngale kwethuni ubuye eqoqo uvele indaba mhlawumbe vele ukuthi umfana mhlawumbe intombazana mhlawumbe ekhahlele umntwana wenzeka ukuthi endulo wenzeka ukuthi usibanibani uyabhoka ngaphandle ufuna ukukhuluma akasazi ukuthi uzokhuluma kanjani useyayihlabela noma uyona ndlela akhuluma ngayo ucace kwakucace endulo abantu babengancwadi abantu babetshalwa emandulo kwakuyinkolo leyo mayibonkosi ayedalile umbelinqanda mhlawumbe wathi kuphelele 3 months ukuthi ushembe bobe sebazi ukuthi uhlobo luni lomntwana lobhubhile makuwumfana bese kuphela usokhaya ukuthi sekufanele umfana manje adilize okhaleni kanina ngoba usesokhaleni kanina phela ungani ucimele okhaleni kanina ihlule lenithathela ugqitshwa lapha manje ngazange ndihlangane ney'gebengu zomndeni ezolimba lambe lokwenza ngamakhubana ngoba siphume emndenini njani uthi ucusho umolokazana uthathe le nto bese kuthiwa akube yinto obaba yilungu leli fanele bambakuba bona kanti kukhona ikhehle ikhohlakele liphinde live lithathe amahlwile lambe lokwenza amakhubana uthi ushebe lo mntwana mayisethathiwe uthi usokhaya mayesekwazi mhlawumbe sekuvele ukuthi ingane yomfana usokhaya useyothatha impahla ngenhla ayengeka athathe ihlahla lomkani elomlahlankosi makuwumfana abesenikeza ababelethisi lapha ekhaya asebeceliwe ukuthi-ke namhlanje le inyanga esishagalombili lolunye umakoti kufanele ngabe useyabelethwa namhlanje ubeletha lo mntwana bese kudulele endlini kagogo hayi endlini engasekho endlini kagogo indlu kagogo ilakubelethiswa khona umakoti athathwa khona ingane ilakunyanga khona abantu uma begula indlu engasekho ilakushiswa khona impepho abanumzane balapha ekhaya igetsemane uthi ushembe bese usokhaya ayendlini engasekho afika ashisa impepho ababikele bese phuma nehlahla abaningi athi abalimubelethise lo mntwana lo molokazana ma ngaba akuvelanga ukuthi umfana noma intombazane uwathatha omabili amahlahla ihlahla lomtholo eleyintombi elomlahlankosi banikona kuthiwa selenofika ndlulise okhaleni lamakoti umakoti enziswe lento abakhokheli abayaziyo abantu besimama ukuthi umakoti mayezobeletha ubabuze endlini lapho bese bakhona ababelethisi angithi njalo bakhokheli bathula bakhokheli kaningeni bakhokheli boma bami angithi umakoti ngikhuluma ngenkolo ngisakhuluma ngesiko umakoti angikwazi kodwa umlando azisho umakoti mayebelethiswa uba uye nje angithi njalo boma naye khona uba uye nje bese bethatha ihlahla izalukazi ezihlambulukile seyibanjwe izalukazi lapha ekhaya usokhaya phela acele kwabasemndeni sicela sikhiphele izalukazi ezihlambulukile ziyobamba umakoti inyanga yakuthi abelethe ukuze kukhishwe umphefumulo osokhaleni lamakoti mayibonkosi abanje kumakoti kudlulisa ihlahla bathathu la okhaleni lakhe uma kuwumfana sithi nali ihlahla lakhe lomganu uma kuyintombi sithi nali ihlahla lakhe lomthole namhlanje usuku lakhe lokuthi aphume okhaleni kanina azobhekana nomhlaba ngoba wakhishwa ezulwini umphefumulo ukhishwa kubekanye ezulwini
ube kulele ndoda ithatha ingilize ube ukhala kamakoti umakoti kanti namacala kunezimpi umakoti kwathiwa liphumele ovu ephume ekhaya kwathiwa hamba mvundla zokuhamba phambili uyise kwathiwa soke sibone uyise waqalekisa lo umazali wakho lo wasola uyiqalekiso lokho ilokhu ungasekho ixhegu nifana kancane abazali baqalekiswa ingane ibesale iphunyuke ukhali kanina ngoba impi inkulu yagubhuzela impi phezu kokhali kanina afu umntwana useyabelethiswa lo mphefumulo phela akufunakala uhlale ukhali kanina uzophazamisa isitsha umuntu wesifazane uthi ushembe umuntu wesifazane uyisitsha sasezulwini sokuhlala isipho sasezulwini isipho sasezulwini umuntu mina nawe aphamisa isandla othi yena zangahlala esitsheni sasezulwini aphamisa isandla othi mina zange ngihlala esitsheni sasezulwini nami ungahlala esitsheni sasezulwini entombini yakagama nawe noJesu wahlala esitsheni sasezulwini uMaria noNkulunkulu efike ezweni lakithi waphoqa ukuthi akahlale esitsheni sentombi yakahagebe ngoba kuyisiko lasemhlabeni uma uze emhlabeni kufanele udlule esitsheni sasemhlabeni esiyinyama noma uNkulunkulu mayibonge Nkosi uze emhlabeni nje phela ukhona yena ongabona uNkulunkulu mase qhamuke phezulu uNkulunkulu ehle eyinja ethi mina uNkulunkulu abantu bawakhohlola bangangena emkhosheni abantu bebalekisa ukuthi akazi uNkulunkulu abenje makuthiwa umuntu waphuma ama-social media bethi hawu abantu bakashe babuza umuntu banesonzeni ngathi banesonzeni bakwethu ngoba bona abantu bathi sonze umuntu mangase nje uqhamukinja nje esoni labo lithi mina nguNkulunkulu wabo bangabaleka uNkulunkulu mayeze emhlabeni uyisimo somuntu mayibonge Nkosi nethongo makufike emhlabeni khalaza lihlala umuntu ngoba lihleli kimi nakuwe inqobo ukuthi asazi ukuthi bahleli ngani phezu kwami nakuwe bahleli namiphi imithwalo emizi velobali imithwalo ubona umuntu ebhize kukobela amakhosikazi abantu bamhleli imhambo eyafele kwini isenza imikhuba umuntu ushembele ngani yobelethiswa-ke bayidlulise kathathu babiza umndweni nqange ney'nyanya zalapha ekhaya bese uthathwe lihlahla lifakwe endishini lihlanjulule njengoba kusohlanjula umntwana bese ligobha kahle ngesiphuko ngikhuluma phela ngenkolo yasendulo uthathe isiphuko agobha umntwana bese ethatheiswa ukusokhaya ngoba sekumphefumulo usokhaya sekunutawuthatha akhuphele ngeke usokhaya afike amethule umntwana abesemethi igama abesemdlulisela kwelamathonga ayohlala namathonga lomntwana lisala ukhala lwamolokazane lihlambulukile lingenazo ibhidi lingenamphefumulo mayibonge Nkosi kwenzela ukuthi maku ekhunjulwa uzozayo wesibili afike ukhalo lwamakoti lulodwa manje umakoti makufikakala sekunentombazane ehleli la noma sekunomfana uhleli osekhulile kuphila intombazane ake sithi ngenza umzekelisi kube umfana obhubhayo noma kube intombazane ebhubhayo ukhale kanina angabelethiswa akhuwe umphefumulo womntwana ekhuleni ekhale kanina abanye baze bayibonakalisa vukani umakoti agula umakoti abanye baze balimana amabele kuthiwa uhlinzwa abanye bakhukumaliziswa lumphefumulo ongaphakathi egazini lakhe iyakhula phela ingane kambe aphinde abe muhle kuze umfana mayesethi uyazalwa avesane udadewabo abambelele kuyena aphume nodadewabo abangesikho esodwa isidumbu esodwa imphefumulo emibili bangesidumbu esodwa ubani omdala la intombazane izolawula lesi sidumbu phela sizobonakala ngamehlo siwumfana kodwa izenzo ezentombazane ungabaleki ngoba ngakhohlele nawe lena manje labo bantwana abadlala ukuthi abothi nesici kunempi kunayo yonke into la lo mntwana bese jekuthatha bese egaqa inqamba lemeyo bese kuthiwa isangoma yini azoyiphulela wena yini azokuhlolela yona sayifuna indlela
bathethisa ushembe ngokuyalazi umthwalo otholela abantwana noma kuyisona ezulwini kunengeke ezulwini kodwa kusuke kunengeke kubazali ukuthi abazali abayiqaphelanga lento ngoba abantwana ngeke bayiqaphelele bona lento ithina namhlanje siyakhula lapha emzini kaNkulunkulu ekhaya emphefumulo asihloleni lezo zinto manje asihloleni asibhekeni ukuthi wena uzoganelwe namhlanje wasinelwa umakoti mayitshela ukuthi uphumele ingane wenzani wena nangu ushebe phela useqedile ukuthi-ke zonke lezo ngane ezabhubha kanjalo ezaphuphuma nawu umfula ngiwaphile kade ekhuluma nakumama ukuthi ubona inqwaba yey'ngane ufike ekhaya emphefumulo wabona inqwaba yizo lezi ngane ngoba ayiqalanga lento ubonakala manje yaqala ubonakala emandulo ngesikhathi kufika amakhobantswana afika abheka inkolo yabantu khona lento abathi nithini mina emfundeni abantwana benkosi ama-anthropologists labo bantu abakwazi ukuhlola indabuko yabantu nenkolelo yabantu nemvelo yabantu nesiko labantu lezo zazendawo zabuye zayihlola yase-Afrika zathola ukuthi umuntu omnyama unonkulunkulu ebuchosheni bakhe emqatsheni yamathambo akhe uNkulunkulu udunyiswa ngamasiko okungcwele mayibonge Nkosi amen awukho abantu abayizwa lokuthemba kulungile phela ngiyazi ukuthi uyasabisa uma kuze kuphuma inkonzo ungashiwanga umsebenzi kaShembe nawo umsebenzi kaShembe unyazi wezulu yilokho ukuthi asifundise kuqala ukwazi izinto ukuze singaphumi siyemandleni Gracias.
Siba, ubakhala uThixo wathi kube umuntu abe yakholwa ngezinto